o lot whakolistiane he whonuani. Pe au tau anu he ngahi tāpuaki mo ke lesi. O uangi au tau o lotu. Ko taha peeni ai tau mua ngāue ai pot ngāue tak mamata. Wa ngāue whakawhonua mo tala tuk whakaholo. Ke kei whakatolonga e tau ngahi whakawhaiwa whakawhonua. Pea ke mahu inga maalie ki hako tupu e whonua. Ai koloa nai nofo aki e he tonga. Koe whaiwa whakatonga, hange koe laka. Tau olunga, mā ulu moi mako. O ke kai ko ha mea pe ke mamata ki ai. Ka koe uho ia e nofo whakatonga. I he kuonga mua, na i kai ke tohi ho tau tala whakawhonua mo tau wanga. Ka na e pāsi pe me he tau tangata ki he tau tangata. Pea koe whaiwa whakatonga, koe whaunga e taha hono tauhi ho tau tuk whakaholo. Me he tau tangata ki he tau tangata. O tāna ki he ngai taanga ai whaiva mo ngai tala noa ke historia o whonua. Ngai whewholau aki i tahi, whaunga ngō we, whaunga tau tai, mo ngai hoko e ngai whamili mo whonua. Pea ka mole ai whaiva, koe mole ia ke he whonua mo kahau. O ngai aki ai whaiva i he ngahi lea heli aki, ngahi lea langi, mo lea whakamata pule. O ku mātu aki lo loto, pea i kai ke whaangawe aki, he lea whakaaho. Kono ako i e whaiwa whakatonga, kono tauhia ke mo ui, pea matala, pea whakaofa, a lea whakatonga, i he lolo tongani mo ka haufoki. Ko laka hange ko mo mea i, nai whakahau tuia i he UNESCO, ko taha ia ngai koloa whakaholo mahu inga a mamani. Pea kune whakailonga heni, ai mahu inga o whaiwa whakatonga, o i kai ke ngata pei tongani, kai a uatu ki mamani lahi. O kou fia, ke tali lelei, ai wheitu una, eiki Frederica, whatawhehila paha o tuika. Ho lau maali lelei, ka ke mea mai ke whakawhe whakalangi o e fiafini. Neongo tau lua, e ngahi whatongia, ka uku ke kei tuku taimi pe, ke mea mai ke tau kau ngā whakataha. Ihono pātolo aki, e ngaue mahu inga, mo i ka mataanga o wike hei lala, uawhe uaono. Taitali lelei foki heni, ik minister e pot ngaue, Honorable Semi Sika. Ai hou eiki mo i ka inga kotoa, ngai kulup whaiva kotoa, o ku tau lo nuku i he malumalu o i whaleni. Pehe foki ki he sola mo i vulangi, o ku mo mea mai, i he whakamafola lea ata, mo i social media. Ato e whakamalo ma kehe, ki he pule mo CEO, ke CEO ai pot ngā statistika, ko tokoni o whaata ke lava ke live e pol kalama ma kehe o e whiawhini, mo i toenga o e wike. For the sake of our non-Tongan speakers, we warmly welcome you tonight. As the CEO has mentioned, this is the beginning of the festive Heilala national event known as the Heilala Festival. We hope you will enjoy tonight and we welcome you for the rest of the events during the week as well as next week. Whakatawange ke tau mauha whiawhia, ke tā kanga i pe e tau whohe, i he loloto ngani, pe mo i ka hauna. Tu au whātu. Ko malo atu ko wiko e lava e lea talitali e kātoa ngā e whiawhini, whahau ka te pule lahi o pot ngā o tak mamata mo e whalau e wewa, Sandra Di Fifita. I e whainga maari e koe ni, e whakahau katoai a ki nau tōlu ko whakawhatongi ai aki, ai ngā ue mawhatukituki, ko hono whakamaui ai ngahi whaiva maari e o e whiawhini. Ko kōlea te matanga ke mō kātaki o pasipasi i mai e tau kau whakamau. I e whiawhini, o ko kau mai ki he whamau o e ngahi whaiva o e ahoni, a Ana Veigoso.
Mo tolu ko ni mo I tonga hai mo lave ipe ko e pule ako ni a pe ako tonga hai ka ko e tahai e tau kau whakamau o e fiafini. O kui heni fuk mo atolo make helu. Ka take o paspasi mai tau whakamau whika wa atolo make ko ke sola ke toko lahi. Hono tale niti I e hiva pea mo e whaiva. Ko e tau whamau hono tolu me I kolo motua, ko ana leisia kolo matangi. Ane leisia kolo matangi vi. Lahi e ngahi I polo kalama au ne tataki, kau ne kole mai ke whahokat pe, ko ia ko whiwhine manako he tau olunga. Ko e tau whakamau whika wha, ko anga kehe, mō kātaki o paspasi I mai. Pea ko e whakamau whika ni mai. Mō kātaki o paspasi mai a whaiva maalie. Ko ek matau kāinga ko kau whamau ia o e whiauhi o e whiawhini ko ai whuk moongo a tita e toko ua, tēnā toko ni ki hono tāna ki ngahi māka, ko mele sungu pule, pia mo li sita tāuwha, me iho o mō potu ngā ue tak mamata. Kātaki o paspasi mai kātoa tau kau whakamau, moongo a tita. Ki mo a tau hoko atu ki whiauhi o e whiawhini, whia mā ope ke tau whailo ngahi ofa mo ngahi poupou me he tau kau sponsors, ko ki nau tolu o nau o mai ngahi tokoni ke lava o whakamafola atu ngahi polo kalama koe ni, pia mo whakahoko lele e whatongia. I he whiawhini uai whamaloma kehe ki he potunga o statistika, ko ki nau tolu o nau hanga whakapaanga hono o atu I he televisione, pea mo e leti o ai polo kalama fia o e whiawhini, mo e nau whakamanatu pe koe au ke ahatol noa novema, mo kātaki o poupou pea kau mai ki he tau tohi kakai. Kātaki o tau paspasi e potunga o statistika. Honorable Guest of Honor, I see we have a lot of visitors here and I checked and they said we have some representatives from JICA. Thank you so much for joining us here tonight for the first event of the Heilala program. The girls tell me that over the past 3 weeks, Heilala Committee has been working hard to get some support. During these difficult financial times, we are ever so grateful to our sponsors, especially to our main sponsor, Fiji Airways. May I ask the ladies and the gentlemen at the technical side to please play for us a short clip of our sponsors, and right after that, we're going to start the first ever competition for Heilala this year. E tuka tu lewa e taimine, whanaonongo me he ni iu nau hanga toko nia polo kalama, hiri pe ia, kau whamau, ko e kamata ia e tau whiauhi, o e polo kalama whiauhi whaiva, whakatonga o e whiawhini. Malo. MC mo e whakatau ke i o e whiawhini, Mona Lisa Palo. Hokatai beia ki he lolotongani, ko hui ko e potunga o e statistika tonga I he pule angani. Nau tolo nau loto ke whapaanga. Ai whamawhola e whiawhini. Pia hoka tu pehe wikeni mo e wike kahau. Heilala Festival 2026 possible. Our supreme sponsors. Government of Tonga. Thank you for your unwavering support of the Heilala Festival. Yeah, it's another travel ad. Kind of. Tonga has paradise, sure, but also something unexpected. Have you ever been to islands that are friendly? A give you a lift home type friendly? Kick a ball on the beach friendly? Where making friends is easier than you think. That's the Kingdom of Tonga, where friendship is in its people and its culture, woven, handmade, crafted into a kahoa, welcoming family, rediscovering Tonga. And even though Dad can be a little too serious receiving this gift of friendship, it's because he feels it. Kingdom of Tonga, the Friendly Islands. Fiji Airways. Thank you for connecting people, cultures, and communities across the Pacific and beyond, making journeys and dreams possible.
Our elite sponsors. BSP Bank, officially Bank of South Pacific Tonga Limited. BSP is a locally incorporated subsidiary of the BSP Financial Group, the largest banking group in the Pacific region. The Embassy of the People's Republic of China in Tonga, established in 1998, serves as the official diplomatic mission representing China in the kingdom. Located in the capital city, Nuku'alofa, the embassy plays a pivotal role in fostering and enhancing the bilateral relations between the two nations. Maloi Lenig, welcome to the Noa International Dayland Hotel. Ta Noa Hotel, one of Tonga's leading hotels, located in the heart of Nuku'alofa, with its stunning waterfront views, modern facilities, and warm hospitality. Ta Noa has become the preferred destination for both business and leisure travelers. New Zealand High Commission. MBF Bank. MBF Bank Limited Tonga is a locally incorporated commercial bank, fully licensed and supervised by the National Reserve Bank of Tonga. Since launching operation on the 29th of October, 1993, it has become one of the 4 key commercial banks in the country. Our platinum sponsors: Digicel, Lion Liquor, Friends Cafe, National Reserve Bank of Tonga, Australian High Commission, Little Italy, Tonga Chinese Federation. Our gold sponsors: Tonga Airports Limited, Chef Zero, Bildersburger, Star Rentals, Hot Pizza Restaurant, Sunshine Rentals. Our silver sponsors: M&J Water Tank Company, Nuku'alofa Outrigger Canoe Club, Ancient Tonga, Anahulu Events, Liu Guest House, Siakapa One Media. Our bronze sponsors: Vaitohi Enterprise, Wilco Hardware. We now take a moment to proudly acknowledge Kataki o paspasi mai ki nau tolu nau loto ofa ke poupou mai ke katoanga heilala. Our proud sponsors, and of course, again acknowledging the Statistics Department for the live broadcast of tonight's program. Hoik matau kainga ko mo meniti ko na mo tatali ki ai. Ke mo mea tonu ki he ngai tale niti o e katoanga whiauhi whaiva tonga. Ko e tau kulupu e fitu i he whiauhi ke he kehe e tolu. Aia ko ulak whiauhi te mo mea mai ki ai, ko whiauhi tau olunga toko lahi. Hoko mai lewa whiauhi mako, pea whiauhi whaiva tui fio. Ko kole i heni ki he ulaki kulupu ka taka o whamau whatonga iange, ko ulaki kulupu ko e kolisi sa antelu. Ko e kau whaiva o e whiawhini ko nao ko Matawhahi, Crystal Lasike, Jane Lasike, Seilangi, Malona, kau maafuka whetapa puna, Mamaloa ha unga sios ana mafi, Mele mafi,
Polivia Tonga, Kelesi Samsoni, Losalio, Tangata Waha, Kasani Taholani, Mariam Tuita, Mele Ana Taufa, Pea Molusiane, Whakatawa. Koe te unga tālunga koe ngauhi me akau kakala koe moho koi. Koe konga ki olunga e te unga koe lau I moho koi, aiana e tōri pehe ulu moho koi o e ano ko haapeka. Ta oia e mafi e kau sangato, pea pelu whakamate ia koe fungani o e te unga tau olunga. Ta awala ake whanau ni e kie na lalanga pe e kau whine e iki whaiako e ako anga. Ko nau ka hoa, ko e matala pe o moho koi pea pehe ki o nau tekteki. Ko e matala I moho koi pea fisi aki ai maile lau momo me he ngowe o e ofa mo oni mo e melino. Ko nau no loto ko e sisi moho koi kaloni maile pea vesa aki ai nima mo e vae ai lau pe o e moho koi ai ana e tao. Ko nau lolo mirimiri ko e lolo potea na e haka ia me he nau whangawhae ke whai aki hapa e he po o e tue. Ko e whasta o lunga o amanaki ke haka ia te whanau ko e ni, ko e upe o lupe pau u. Na e whakahaka pe ia e taki o e komiti tala whafonua ai ako anga ko Vanessa Tui One. Kau whakamau ko e tau fuafua kulupu e ni ki he whe auhi whaiwa whakatonga o e whiawhini. Ho ek mo tau ka inga, ka taki. Paspasi I mai ai kolisi sa antelu. Ako maalunga ko sa antelu, ko e fofua kulupu ia ki he whiauhi tau olunga me ngai whaiwa whatonga.
Paspasi mai ai kolisi sa antelu. Tas mala ia. Ai polo kalama fe au hi fai ba whakatonga. I he fe au hi taolunga tokolahi. Malo e fai ba. Kata ke toi paspasi mai ko fua kulupu ia. O ata pe fuke whamalo ke Fiji Airways e nau tokoni lahi ki e katoa ngā whakalukfua. Hoko mahi tau whiau hi o e whiawhini, ko e whiau hi tau alunga toko lahi, ko e tau tupu ni o Seaswa e Siriana tau ata ina o tonga, mei Havelu Loto. Ko e kau ta alunga e whiawhini, ko Lolo Hea Vea, Keiri Kaho, Sapi Manu, Kei Taione, Lute Taufa, Lina Kaufusi, Tieni tu uta whaiva, Pehefoki ki a Simaima Akimeta, au Lolo Akimeta, Bea Moli Tea Sikalu. Ko e kau whine muieni, o nau whafafunga i atu a Havelu Loto i he whiawhini, ko e whasta olunga, ko e leihoni. Hoi mo tau kāinga, kātaki o paspasi i mai. Ai tau tupu o Havelu Loto. Tau tupu i Seaswa e Siriana tau ata ina tonga o Havelu Loto. Leihuni o pilo revu. Whawhoho pito nau teu i he whiawhini. Mali, tō atu. Alai mohono papai kukuwalu Kama sike i lato Havelu Koe ahi ata ai ikai hana tatau I pulaki wani o sisikoe fofonga Na e tuine hala folau he hula Sete laite oi paini tua Oku milo mo te ke tuenga luea Koe au ata foi alam Piki pea vela O whaloto e kia ki oi munga holo Ui lu Koe si ako me yongo Oku nausi i uta pea molalo O au ko henta e aku mawhaopo Auta e wahala koula, wamama o Nei huni o pilole Nei ua o aho e tu Alai mohono papai kukuwalu Kana usike di loto Havelu Koe afi ata ai kai, hana tatau When yours is my football Na e tui me e hala whalau he hula Sete laite oi paini tua Oku milo mo me ke tuenga luea Koe au ata foi alam Piki pea vela O whaloto e kia oi muna holo Si ako veiongo Oku nausi I uta per molalo O ano e tae Afua pohoko Auta e wahala koula Pamama o O whaloto e kia ki oi muna holo Fui lu Si ako veiongo Oku nausi Pia molalo O auto e tae anima po'opo Tau e wahala koula Wahamama o
kata ke o paspasi mai ai kulupu tō tupu e siriana havelu loto. Malo e whaiva. Kau whakamau tawa o mai ni ke kulupu hono tolu ke tau whiauhi, ko e kolisi tāku i lau. Ko e kolisi tāku i lau o whawhawhanga i mai ki nau tolu ke ta o lunga toko lahi, e Sarah Tupou, Tenisia Sole, Catherine Kautai, Tatiana Moataane, Ilaisane Tua, Pea Mokatini Via Mani. Tēnā o alunga nā tolu ki he whasi ko e apasia. We'd like to now welcome onto our stage our third group for tonight, judges. We'd also like to welcome our friends from the Australian High Commission. Thank you so much for your support throughout the Heilala celebrations. Kau whakamau, ko e whikatolo ne tau whiahui, me he kolisi taku i lau. Kātaki, paspasi mai ki nau tolu. Kulupu whikatolu, kulupu me whamoremore, kulupu whikawha, kolisi tāku i lau, me i lapaha. Kau taulunga ko niu nau toko ono pe, whawhua whawhita nau teu teu.
Malo e fola haka kolisi takui lau ia. Koe fufua pol kalama fokieni o e katoa ngā hei lala ua fe wao no. Pea koe pol kalama koe fe auhi whaiva whakatonga. Koe kulupu whikatolu ia. Tau hoko mai eni ki he kulupu whikawha. Aia koe kulupu whaiva ia ai fola o si. O kukau mai ki ai a meleane o wafi mo oni siale sela laulau pea alu. Fine hika tu itupou ma ata finau peti vaea na tatisa finau pea mo ana naa. Te nau taolunga na tolu ki he tawake i he fia fini. Pea wate whamalo ke matanga ko e lau maari e au tau fie mau. Ke tau fie fia mo pou kia ki nau tolu koe no kau mai ki he fia auhi. Kia ki mo tolu koe no mo mea mai i he televisione wai whamalo lahi. Ki he poto ngau statistika ko hiko ki nau tolu na nau hanga o whakapaanga ke lava tuku atueni i he televisione. O gai foke ngahi makatuunga o e whiahui e tok tuku atui anai ka kukole atu kia ki mo tolu matanga. Kataki o paspasi i mai ai fola o si. Kulupu hono wha ki he pōni, whiauhi tauolunga tōlahi me he whiauhi ne whaiwa whakatonga. Koe ka mataanga ni o e wike hei lala tau awhe māua no. Kulupu whola ausi, me i kanok polu.
Koe kau tā mea, koe kau langi tu au, koe nau tolo e whanau pepa moe tau tupu mei he whola osi. Ko whakamau aia ko e kulupu ene hana hoko, ko kulupu whaiwa ai whola osi. Osi pe ko ia pe te tau hokat lewa ki he waa ako, ki he wholau e ve wā mo i tali kakai. We'd like to acknowledge some of our sponsors, our supreme sponsor of more than 50,000 pa'anga. Fiji Airways has donated over 60,000 pa'anga worth of prizes. Elite sponsors of 10,000 or more, MBF Bank, Tanoa International Dateline Hotel, BSB Bank, the People's Republic of China's Embassy, and we'd also like to thank our elite sponsor, the New Zealand High Commission.
Mali e kata ki o toi paspasi mai. Ai grup fai wa fola osi. Whamaloa tai peho mo pou mai kata ki o tau toi paspasi i ai tau kau fai wa. Toi fufua polokalama fokieni o e katoanga hei lala ua awhi wano. Pea mo e whiau hi fai wa whakatonga. Hoi mo tau ka inga ko e kulupu hana hoko. Nā ufua whafunga e mai ki nau tole wa aako ki he whalau ewa mo e tali kakai. Ai University Whafunua o Tonga. We'd like to again acknowledge our sponsors. We have, of course, our Supreme and our Elite sponsors. And we also have our Platinum sponsors who gave more than 5,000 pa'anga. Digicel Tonga, Lion Liquor Tonga Cold Store, Friends Cafe, Tonga National Reserve Bank, and the Australian High Commission. Thank you so much for your kind sponsorship. Whamanato taipeki a ki mō tōlu koini o mō mea mai he polokalama ki he polokalama o e whiawhini o atu e te unga hanga lele a e potu ngāue statistika. Ko a pongpongi te tau te hoko atu pe heni e holo whamanatu Queen Salote mo Mr. Alunga Junior pea i he whiawpule rulu whakawhia e peki mō tōlu ki he sivihiva whau fo'ou. Koini o kulava mai ki he Stacey, kau whakamau, a e tau kulupu hono hoko. From the Tonga National University, we have some performers from their School of Tourism. I've just been told that some of our friends who are here from our sponsors. We'd like to welcome the Second Secretary of the Australian High Commission, Jennifer Bell, and the Australian Defence Advisor and his wife. Thank you for visiting and joining us, James Duquette, and for your service and assistance to Tonga. Thank you so much. Whawhungai mahe whiawhini ai Tonga National University i he tauolunga tokolahi. E lavinia whinau, se la whakaanga, se ini waske asnate tu ineau, ka uma foke a moala whainu. Heavenly akau ola katana amanaki, pe he foki ki a muti sumi kolope, pea oku kau mai pe mo tau ola afa. Koe whasi koe upe o uluwalu. Ko honau te unga, koe ngatu uli o kutui ki ai kakala hingoa. Hiri pe ia, te uteu mai lewa ai kulupu hono hoko, aia koe Whatu Meilangi Floor Show Group, pea toki tātu ko ati lewa ai ako maalunga o Liahona. For those of you who have just joined us, we are about to see a performance from the Tonga National University, the School of Tourism. They're competing in the first category of group tauolunga, or group dance. After that, we will continue to the mako and then end off with the whaiva tuifio. We have 5 judges tonight. Ko le atu ki he grupu hoko ke mo ka ataki o lava mai ki he tau Stacey, ko mau. Hoi mo tau kainga, tau ki paspasi mai ai Tonga National University. Oh,
Malie, malie. Malo, malie fola haka pe toi toa tuange ai popo e matanga. Koe lau malie e katoanga e fia fini fe auhi whaiwa whakatonga. Kau whakamau tawa o maen ke kulupu hano hoko. Aia koe Fatu Meilangi Floor Show Group. I he fia fini, te nau taalunga ai ki he whasi koen koe tā koe sola. Ai au whawhawhangai mai, ai kulupu koe nie e Koti, Kalesita, e Lina, Kalo, Selai, Nelisa, Masina, Pea Mosinai. Whatonga en koe ospe niu tau hokat lewa ki he kulupu whakaosi. I he whiauhi uluaki, ai a koe ako maalunga ia o lia hona. Hiri pe tau alunga toko lahi, tau hokat lewa ki he whiauhi mako, pea whakaosi aki lewa ai tui fio. E ai leo mo ki whaale ali makehe, ka e tāna ki ai ngahi maka o tuku atu ai uluaki ua moi tolu. O ata e pe whoke whamalo ke pot ngau estatistika, malo mo e poupou. Ki he ngau e koeni ai kātoanga hei lala ai au tataki e potu ngau e tak mamata. Pea mo e poupou lahi me he eiki minista Honorable Se Misi Sika. Whamalantu e tai pe whoki ko a pongpongi te tautoi i he ni pe, koe whea auhia koe Mr. Olunga Junior, pea i he whiaf pule lulu koe Sivi Hiva whau fo ou. Koe ngahi tale niti, pea mo ngahi whaiva koe ni, koe nau poupou ko toa ki he kātoanga hei lala. Guests of honor, distinguished guests, ladies and gentlemen, coming up to the stage right now is the Fatu Meilangi Floor Show Group. They are the second to last group on tonight's competition. A round of applause for Fatu Meilangi Floor Show Group.
A round of applause again for the Fatu Meilangi Floor Show Group. Toi paspasi mai, ai kau whaiva koe ni Fatu Meilangi, koe kulupu hono ono ia o e whiawhini ke whiaui koe ni whaiva whakatonga. Whamalo atu, whafo o whai ngahi te unga, koe wholahaka, mo i kau langi tu a. Kau whakamau tawa o maen ke kulupu whakaosi i e whiaui uloaki. Ko le at ke matanga, ke moka ataki. O tali tali lei. Ai kulupu ako maalunga lia hona. As they make their way up onto the stage, we'd like to remind you that tomorrow we also have the Miss Taolunga Junior here at the Queen Salote Memorial Hall. And then on Wednesday is a new compositions, and that competition is right here, free entry. And that's the Heilala Spirit for 2026. Malie, malie. Ko e tālunga e whakahauka te he whiawhine Catalina Tāvo, Aurelie Liutai, Angelina Tawhengatoto, Ivene Hana Langi, Caroline Langi, Lavinia Ngalu, Anna Joyce Heft, Anita Pelenato, Lina Pasi, Elaina Maile, Cassidy Tatafu, Peamo Elisabetta Tuungalu. Ko e taolunga si matangi ko ma Illinois. Kata ki o paspasi imai. Ai ako maalunga lia hona.
Liahona High School. A round of applause again, ladies and gentlemen. That concludes the first category of tonight's competition. Tahine whaafe whalanglangi, koe kakato ia o uluaki whiauhi. Ka pau whakalata pehepe ulaki whiauhi. Ua noa aongo whiauhi o toe. Judges, we've now come to the second category for tonight's competition, which is the Mako dance. Koe ulakulupu o kau mai koe ni ki he whiauhi Mako. Koe kolisi sa antelu. Hoik mo tau ka inga. Koe whaiwa koe ni o whahoka tua e Edward Taloa. Epenise he e hau. Ati polo whakaosi. Ke pueli aloua wate soni ta aufa. Sione mahe mo sesevea. Tu uta ta aufa pea mo siope o nesi. Tena o haka pe he ngahe hiwa kakala whakatonga. Pea ne whai e whakahaka he ti uta lahi tangata o eako anga. Ko Don Cute to oa. Kau whakamau koe ulaki kulupu eni mei sa antelu. Hoik mo tau ka inga. Koe ni o kutuwhaki ate ngahi pepa. Whamanata tupe koe ngahi makata unga koe ni o whakahoko aki ai whakamau. O ku wakai ai kau whamau ki he poto i whaiwa. Ai koe mata whaiwa, whakateki, time tonu, whola haka, moe mata kakai. O ku kawat pe moe ngahi te whito i haka whakatonga, pe he whoki ki he whenā pasi, ai whola haka pe moe taanga. Koe haka i sino tau lalo, sino tonu pe mata mata lele. Pe he whoki ki he taha au e haka, koe taimi ke iloto pe he minite e valu, pea moe toko lahi. Koe ngahi makatu unga eni o whakamahaka aki e he kau whakamau. Kau whakamau, te tau kamata pea moe uluaki kulupu. Ka taki, hoek mo tau ka inga. Toe paspasi i mai e kolisi sa antelu. Ko ngā wai ni, o e whiauhi o e pōni, ko e Mako. Whanau tangata ni toko hiwa. Whahau ko e Mako e whiawhini. Mei he ako maalua o sa antelu. Oi whakama Tori fuai e wholaula Lolo alai walu e ka pasa Hala manga ono ke taria Fesi fohe ae Wholauta whaanga Fesi fohe ae, wholauta whaanga. Mafana
pumo e kala fumo e kafa o e tumatupua tupule fanua kono lalanga o e kaufatunga motua ao diuai ala lomo uta afonua motumo e hifofu e kano kupolu imala e pula tuke ana ia oe motu kako ene fuka si ene taalo koe whano moro e kaloni kalitala ia moto tatua moto matofi a e nofo e ilo laloa ilo e he poto mo unga otunga kako honoloto he kako honoloto ke puna pe hapo he honoloto e iyo he iyo no e whakakupe ane fe e whakatapui pe toi vete tukupe mua hota ue fe ke tatoki tuki haa ke he te whoki pe ki hakau tapu ki halaka kala molo a manu ke koe tatu a moe walau haka he talo ni tala elo au Mali e kata ko te paspasi mai ai kolisi sa antelu. Ko e fuafua whai vai o e whiawhini i e whiau hi mako. Kau whamau ko e hoko mai ki he tau Stacy i e whiau hi whaiwa whakatonga. Ko e tō utupu ia e se aswe Siliana tau ataina tonga Havelu Loto. Ko e mako o e whiawhini me Havelu Loto o ku whakahoko atu e Kalistone Taione Sininafe tui lautala sione vea sio sifa tu uta whaiva la tu ahokovi pesa finau Lui Timani Warren Vehekite siupeli laula tu pulotu akimeta mo e fasi koeni o e tupou e futonga. Vela, kata ki o paspasi imai, a Havelu Loto. Lolo tonga ni koe koe todo pue ni sa Siliana tau ataina tonga o Havelu. Nau kau i he
te au hi mako ko kulupo ni hono ua kulupo ni hono ua te au hi mako ka ko nga ua ia nga te au yo toni me he holo famanatu ko kun sa lo te wona me nga hile o fefia pa nga tu he taure ti o val fit poni mai fa mai lo tonu kwa lo fa maria bita no hakai ko hiva ko ni o tupo eftonga hiva no tupo eftonga ai aku haka i mai he whanau he makoko e ni. E kai ngatai, kei toe tolahi ange mai matanga, ki he loto holo whamanatu ko kun sa lote, pe kau whatahatu mo he whanau, me he tau tupu sasua siriana tātai na tonga, me i havelu loto. Aren't we having a great time tonight? So much talent, but more importantly, your support. Whamalo atu i he mawhana, whaha mai me i he matanga. Ka whakamahau tawa o maen ke kulupu hono hoko. Koe kulupu hono hoko, me he kolisi taku i lau. O kui hei ni foke kolista kui lau, pea moi whai wahako koe mako. Ki he whasi peia o ta kui lau. O ku whafofonga i mai ki nau tolu. E ino ke whale ka ono, te ki tau kawa, lole si o whakaua pae a mafi. Mai kolo wate petuliki. Pea mo tau whawhatai. Hoek mo tau ka inga pasi mai ki ta kui lau. Kulupo ko ia ki he pōni ko e whanau ako me he korisi tā koi lau me la paha. Kamata ngai ne wike hei la tonga, ta ua whe maa wao no. Ngatu katoa ngā loto nuku alofa, mo tonga eiki he ngai ahoni. Whakafofa bito ai teu teu ai whanau, me ngai kulupu tau tupu. Ai flosou tau kau whaka mai i he efia whini. Me taku i lau ke langa hake a e whonua ke langa hake a e whonua Teu, fu, taku i lau, kakalai fongani, koe moto ia, koe ako amani, ua poko tuu, ke talawe ai, pelia ai lotu, o kuta i ai. Taku i lau, kakalai fongani, koe moto ia, koe ako amani, ua poko tuu, ke talawe ai, pelia ai lotu o kuta i ai. Ka hau eni o e whonuani, lata anga ia o kuwawe mai. Tuuki o luhunga mo wakawakai, na ake tō mui e whakamamahi. Ka hau eni o e whonuani, lata anga ia o kuwawe mai. Tuuki o luhunga mo wakawakai, na ake tō mui e whakamamahi. Lele ilahi ki he atamai, a hono whalei, mo hono tataki. Tu o matau mo e kuongani, pore pore anga te tanofo aki. Lele ilahi ki he atamai, a hono whalei, mo hono tataki. Tu o matau mo e kuongani, pore pore anga te tanofo aki. Ai matua tu o laka, laka pitaha, ki he kuonga, monu ia, ko ki kaua, ko tonu lewa ke whakahonga. Ai matua tu o laka, laka pitaha, ki he kuonga, monu ia, ko ki kaua, ko tonu lewa ke whakahonga. Mali, kolista kui lau.
Ka ta ke te pas pasi mai ko lista kui lau. Pea moe mako ki he hiva pe o polisi. It may be a little cold here in Tonga right now, but inside the Queen Salote Memorial Hall is nothing but warmth and love. Neonga moko tongani tainimi, motokon mo mea mai mea api. O koe ka mea henga koe maa whana pe. Kātaki, koe tau whaiva hoko i he tau whiauhi whaiva whakatonga. I he kātoanga hei lala ua whe ua no. Koe kulupu whaiva fola osi. Whawhawhangai mai ki nau tolu e mō sese fifita, uluaki tau whalo peti fisi hoi. Bensimani Vaea, ko Tony Siale Jr., Charlie Vaea, Manolito, tuitupou pea mo sosi ua tunga fasi. Og nau mako i he fiafini. Pea ko mau mai kulupu. Whamanata taipega mo tola pongpong te tau i he ni pe. Pea moe kau whaiva koe ni whiauhi Miss Taulunga Jr. Whamalo ai pe ke pot ngau statistika. Malo moe ofa mo toko ni mai. Whepopo waki o lava tuku ate polo kalama e whiawhini. I he televisione kai umaafo ke letio. Television Tonga and Broadcom Broadcasting are here because of the kind sponsorship of Statistics Department. Hokatoi pe ki he kulupu fola osi. Nei kanok polo, nau teu. Ko he teu nganga maheni pe o he fola osi. Ko he tapai ngatu. Tai kofu, ko he mako eni. Tai kofu kau ma kahoa. Papai wha. Te kai ngatai mo tek hina he ulu. Langi tua, ko he fola osi. Nei kanok polo. Mali, kata kio toi pas pasi mai koe fola o si hia mo e nau mako. Malo e whaiva. Kau whakamau koe hoko mai he tau whi auhi mako. Koe waa ko ia ke folau ewe ewa mo e tali kakai ai University whakawhanua o Tonga.
Coming up next, we have from the Tonga National University, from their School of Tourism, participants for the Mako competition. We're delighted tonight that you are here with us, and would like to especially welcome from the Tonga Nuku'alofa Mission, President Sione and Analangi. Thank you so much for joining us and for your support. We'd also like to welcome Tukuofo Melegiola and our friends from the FDNSC, Sister Kai Raman Kekitanga. Whamalo e pe foki ki he Fiji Airways. Koe kau taha whakapuna ni talu e nau pōpou mai ke kātoanga hei lalahi ngā hei tau lahi. Ka koe tau ni uta makehe ange ia. Laka ange nau pare i he paanga e ono mano puo whoaki mai. Kau whakamau tawa umai e ni ki he kulupu hono hoko. Osi pe ko ia pe toi pe kulupu e ua pe te awau ki he whiahui whakaosi. Ko e mako he whiawhini e whakahoka tue e te vita tonga, te piloma alo, ko meini ulakai, aisea ke moe atu, te vita le mani, una loto ka moto, bea monaua ika. Ko e whasi tēnā whakahoko ke mako, ko e hiva e pitu tau kai. Hoi mo tau kai ngā toi pasi mai, Tonga National University.
Mali, katakio, paspasi mai, Tonga National University. How about that? The first night, the first event of Heilala 2026, so full of joy and warmth in here. Whamalo tai pe kau whamau, pe ai pe whamalo makehe, ki he kau whaiva o e whiawhini, pe he ke kau lang tua, koe mā tua, koe kau tauhi whanau, kau tau te whito ke matanga, i he holo whamanatu Queen Salo te. As our next group makes their way onto the stage, we'd like to thank Sister Agnetha from FDNSC for being here with us, as well as Sister Annabella Muller. We also have here with us tonight Elder and Sister Carol from the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Thank you so much for being with us, as well as Elder and Sister Potter from the Tonga Nuku'alofa Mission. And we also have your Sister Kathleen Young. Lots of guests, lots of visitors, and you're sharing tonight with us here at the Heilala event, the first ever program. Judges, we now come to our next group, Fatu Meilangi Floor Show Group. Koe mako, uhoka taipe fe auhi, pe au whawhunga i mai. Ai Fatu Meilangi Floor Show Group, e Poli, Williami, Sione, Sifa, Siua, Vaka, Beni o Kusi, Ifalame, Sione Hola, pea mo whakaanga. Whamaloa tai pe whoki ke ni iu nau pōpō mai, ke tau polo kalamak, ko e kau elite sponsors. MBF Bank, ko e Tanoa International Dateline Hotel, i he halavuna, hotel eni, pōpō maupe ki he Heilala, whamalo atu, ki a kimoto, whamalo ki a Anton, pia mo kau ngau e MBF Bank, e whamalo ki he office tala whekau lahi nusila, kau maafo ke BSB Bank. Ka koe taimini, i e Stacy o e Heilala, o ku iai ai kau whaiva, Fatu Meilangi, paspasi mai. Grupo Fatu Meilangi, me lapaha. Fatu Meilangi Floor Show Group. Nau tolu ni he Stacy, koe mako.
Ko e kulupu ia floor show fatu meilangi pea mo e mako o e fiafini. Tō ato pito e fiafini au tau mai tato maa whana makehe. Mō kātaki, paspasi i mai. Fatu meilangi floor show. Ko e kamata pe ne kātoanga hei lala. Ko e fuafua polokala mai ni ko e auhi whaiva whakatonga. Ta hei ne whatawhehi la paha. Tawa o mai ke kulupu whakaosi o e auhi mako. Osi pe ni pe tope auhi taha pe lava lelei a e fiafinia. Kako pong te tau toi he ni pe auhi Mr. Olunga Junior. Pe a koe pule lulu ko auhi whauhiva fo o uia. Ko mau mai kulupu whakaosi kau whakamau. Pea ko mahu, pea moi matanga ia. Whalatau lele whaivahe, toi mawhanange, pea moi pōpō. Koe lau maari e ia. I taimini, ko kole atu ke matanga. Kātaki, talitali lelei mai. A Liahona High School! Maria, oi selke. I hewa whiniu, whawhunga a Liahona e manu ki oa mei tua neki vale vavao ko tahawhi kirismasi te evita moeaki mei eua. Si mo te moala mei haapai, mei eua wihen mo mawai po hahau. Mei Papua New Guinea o kukau mai a Brian Kelly pea mo Anthony Meta. Mei haapai o wihene Samuela moala mei no muka. Mei whangale o ngā wihene Peter Pascala mei oho nua e ua wihene sione finau. Mei lo whanga haapai ko ofa siulua. Whewhea e ua o wihene sa lingi unga. Pea mei haapai ko Tevita Toto. Pea mei haapai ai pe. O tangata ko Fine Molisi. Ko kau whaiva ia a Liahona High School. Tapuange mo e hau o tonga Kai whakahoko e mau whanonga o tua motonga hoku towhia Koe moto ia o e tonga Hulu sela se hina whakawale Paspasi Maya, Liahona High School. Liahona High School is the final group in our second competition for this evening, the Mako. I just checked and they said, I asked one of the teachers, what's the motto for Liahona High School? And they said,
glory of God is intelligence. Tonight we also see the talent. Thank you so much, Liahona High School. Judges, you have a tough job tonight. Tahini whatawhihi la paha, tawa o mai e ni ki whi au i whakaosi. O e fuafua e whiawhi koe ne kātoanga hei lala wāwhi wāno. Pe koe whi au hi hono hoko, koe whi au hi whaiva tui whio. Hange ko mo mea iu tau kulupu, o koe ngahi kulupu e fitu. Pe koe kulupu loa ki e ni. Kau whakamau i he whi au hi tui whio. O ku kau mai e whanau tangata o kau atu ki he tui whio. Whataha pe mo e kau whine mui na nau whaiva ane nai. O ku heni ai a mafi o e kau sangato, Sione Vaiongina. Pe he ki a Lopeti Langi, Saimone Sole, atu na Isa Holani, Halamalu Motuliki, Richard Moeaki, mo si mote la kai. O nau i heni mo e nau moto o e api ako ofa mo oni mo e melino. Ho eik mo tau ka inga. Ki he au hi whaiva tui whio, mo ka taki o talitari pe mo pasi le o lahi mai. Ma ai kolisi sa antelu. Whakamai e Polokalama ki he konga whakaosia e koe whaiva tui whio ia. Tui whio ia whine mo e tangata. Ako maalunga ko sa antelu, whahoko e whatongia kamata o e whaiva tui whio i he whiawhine. Whamawhola whaatonu me holo whamanat ko Gonzalo te kamatanga wiki hei lala tau a whi maua o no. Aloha, aloha, aloha,
Koe tui fio ia pe moe kolisi sa antenu hiva oe taki mamata. Mali e. Tau fia foka ui o kuheni mo tau tolo he fia fine Sister Vika Havili ka uma foka Sister Mel Now, Sister Tracy Asmus ka uma foka Elder Evan Johnson. There are Sister Kathleen Young. It's so wonderful to have you here, as well as our friends from JICA and the Australian High Commission. What a great start for Heilala this year, 2026. We thank the Heilala Festival Director, the Honourable Minister, for the huge work in coordination and getting all the support we need. Pamaloa to homoulawa mai he whiawhini kai ngata pe i he televisione, ka i he holo whamanatu kuingi salo te. Ko e whiawi whaiva tui whio eni, pe au i he Stacey, ai tau tupu, we Siriana Havelu loto. Mo ka taki o paspasi i mai, Kalistiane Taione, Sinafe Tuilatala, Sione Vea, Siosifa, Tu Tafaiva, La Tu Ahokovi, Pesa Finau, Lui Timani, Warren Vehekite, Siupeli Laula, Tu Pulotu, Akimeta, Pemoetoenga o Kulupu, Mei Havelu, Kapagua Tahai Me Havelu, Ka taki o paspasi i mai. Kau whataha pe mo tau tupu sa Siriana tau tai na tonga Havelu loto. Konga whao si whaiva tui fio mai ai ka whanau tangata, pia moe whanau whewhine. Te unga e whanau whewhine, ka konga ki o lunga ulan kula, ka e lanu hinehina. Whalan loto lanu hinehina e tau whanau tangata. Moe tapai ngatu.
Kataki, toi paspasi mai. Ai tau tupu o Havenu Loto. O ik mo tau ka inga tawa mai ke grupo hono hoko. Ko e nau moto, ko e taku he lau, lau he kau. Pea te nau whaalea ki nau tolu he whiawhini ki he tapu mo e talo ni. We'd like to thank our platinum sponsors, Digicel. Thank you for all your support. Lion Liquor and Tonga Cold Store. Friends Cafe right here in the heart of Nuku'alofa. The Tonga National Reserve Bank, and of course, the Australian High Commission. We're delighted to have our guests here tonight. Thank you for your support. Hoik mo tau ka inga. Ko e whea whakaosi whakene tui whio. Pea koe hā whakaosi eni. Ai kolisi taku I lau. I he pokalama katoanga hei la. Pasi mai. Hoko mai ki he kulupu hoko ko e korista ko I lau. Me I la paha. Tui whio e whanau tangata me nau whanau whewhine. Motol ko e he taure ti o. Korista ko I lau ko whiau hi whakaosi eni. I he pōni. Ka koe kulupu eni hono whaa. Hotau ahoni mohono mamana. Kataki o toi paspasi mai. Ai kolisi taku I lau. Mali e whaiva. Koe kulupu hoko. Koe kulupu whaiva ia ai fola osi. O ku kau mai ki aia mo sese fifita. Uluaki ka ufalo peti fisi hoi. Pensimani vaea. Ko Tony Siale Jr. Charlie vaea Manolito Tuitupou. So si ua tunga fasi. Kau maafoki a meleane o huafi mo oni siale sela lau pea alu. Finehika Tuitupou ma ata finau
Peti vaea, na tatisa finao pe mo ana naa. Te nau whaiwa na tōru ki he whakatapu mo e panga hindi. O ata pe whamalo ki he potingao e statistika mana tui aha tau noa no vema te mou kau ki he tohi kakai. We thank the Statistics Department for letting us share the joy and all the culture that is here at Queen Charlotte Memorial Hall with you at home. Taini whawhalanglani, o e kulupu hoko o eni, pe a osi pe ko ia, toe pe ai kulupu e toru. Kata ki o paspasi mai, ai kulupu whaiva fola osi. Whakawhawhawhapito e teu. Ai kau whiwhine, kau tangata. Kuna o lava mai me he whola o si me i kanau polu. I he whiwhini, ko whaiva tui whioeni. Ko e konga whakaosi a whiauhi o e pōni. Whamara ola he pe ki he potunga au e statistika. I he whiwhini, kau maa nau tolu kotoa pe, nau loto ke nau whapaanga ngā hi whamawhola e whiwhini. Kau whatahani mo ki tau tolu i he whengau e aki, mo i potunga e takmamata, mo i whalau e wa tonga. Mo i whamalo ia potunga statistika a tonga. Mo ia ke lava ke whapaanga ngahi ngau e o wikeni, kau maa wike kaha una whoki. Whamawhola whangatonu me holo whamanatu o Queen Charlotte. Kata ki o paspasi mai, ai kulupu whaiva fola osi. What a great way to start off Heilala. Just reminding you, tonight is the first competition. And then tomorrow we have the bartender competition at 10 a.m. at the Top Restaurant. 7 p.m. tomorrow night, Mr. Alunga Jr. competition. Kau whakamau, tawa o mai ke kulupu hono hoko, i e au hi whaiva tui fio. Aia koe waa a koe ke wholau ewe ewa, pea mo e tali kakai. Ai University whakafonua o tonga. Mo ka taki o tali mai, ai kau whaiva, aia o ku kau mai ki ai, a Lavinia Finau, ko Sela Whakaanga, ko Se Misi Waske, Asnate Tuineau, Moala Whainu, Heavenly Akau Ola Katana Amanaki, Muti Sumi Kolope,
Pea mo tau ola afa. Pe he foki a te vita tonga ti piloma. Pea mo meini ulakai. Ai sea ke moe atu. Te vita le mani. Una loto kamoto. Pea mo naua ika. Ko e nau puna ke. Ko ulu ki lupetea lolohea. Me he tawhaaki koe ni o e apiako. Ako tak mamata koe ni ai University Whakafonua o Tonga. O nau kau mai ke whi auhi whaiva tui whio. Kata ki o paspasi i mai, ai kau whaiva. Ai ai e maari e whaiva e whiawhini mo e toi hoi hoi fua, ai kau whaiva. Whamanata Taipei kui heni whoki ai pot ngaue ngahi ngaue whalot whanua. Tokoni ki he tau tupu pia mo e kakai whiwhine, i he holo whamanatu, pia o tau whamalo ai pe ke pot ngaue statistika. Kata ki o paspasi i mai, ai whaiva tui whio.
Kātaki o paspasi mai ai University Whakaponua atonga. Pea moe whai watu I whio o e whiawhini. Mahali e. Whamaloa tai pe foki ke Fiji Airways ko hui kana tokoni lahi ke lava whakahoko ai kātoanga hei lala ua whe ua o no. Hange ko mo mea I ko kamata ai ni kātoanga hei lala. Pea o tau kamata aki ai whe auhi ko ni whaiva whakatonga. Ko e whiau I whikatoluen whaiva tui whio. Kau whakamau, o tau hoka tueni ki he kulupu Fatu Mei Langi Floor Show. Aia ukau mai ki aia e Koti Kalesita, e Lina Kalo, Selai, Nelisa, Masina, Sinai, pea pehe foki ki a Poli, Viliami, Sione, Sifa, Siua, Vaka, Peni o Kusi, Ifalame, Sione Hola, pea mo whakaanga. Ko lawe ipe ko e whaiwa whakatolahi ko e ni, kau katoa e a whawhine mo tangata, ko e whasi ha ele mai. Ko e puna ke, ko lupe heke, wini, watu vei. Wata pe foki pea mo e whakamalo ki he panke MBF, ki a Anton, Sampathi pea mo e kau ngā we. Whamalo ai pe foki ki he tānoa, International Dateline Hotel ki a Jason Salome pe po e kau ngau e nau taita lelei e tau kau fulau e wewa. Pe fo ke panke PSP. We'd like to acknowledge the kind sponsorship of the People's Republic of China Embassy, MBF Bank, Tanoa International Dateline Hotel, PSP Bank, and the New Zealand High Commission. And of course, our supreme sponsor, Fiji Airways, who is flying our friends and relatives from overseas here to the Kingdom of Tonga. Ko lea tuki kātaki, mō paspasi I mai ai kulupu Fatu Mei Langi Floor Show. Unu mai e proklama o e pōni, mai whamalo I e pia sponsors, ki he potunga o statistika atonga, he nau whingau e aki whataha mo e potunga o tak mamata, mo e whalau e ewa. Ko e kulupu whikawhitu e ni, ko e Fatu Mei Langi Flow Show Group, mei lapaha. Kalawa pēni u hokatai pēki ako maalungaria hona, ko e tātuku.
Lala Festival 2026. Tahine whawhalangi, ko tawa umaini, ki e whiauhi whakaosi, ko e kulupu whakaosi, i e whiauhi whaiwa tui fio kātaki. O ku nau whaiwa ki he taulanga nuku alo wha. Ko ko let ke matanga, kātaki. Tali mai, pia paspasi ia e ako maalunga lia hona. O ku kau mai ke whaiva o e fia fini a manu ki oa me i tua ni ki vale taha fe Krismasi te evita moeaki si mote moala ma vai po hahau Brian Kelly, Anthony Meta, Samuela Moala, Pita Pascala, Sione Fihinau, Ofa Siulua, Starling Unga, pe mo te evita toto pehefo ki a fine mo lisi. Koe kau whaiva whokia alia hona, pehe whoki ki a Catalina Tavo, Aurelie Nei, Liutai, Angelina, Tawhenga Toto, Eva Hana Langi, Caroline Langi, Lavinia Ngalu, Anna Joyce Heft, Anita Pelenato, Lina Pasi, Elaine Maile, Cassidy Tatafu, Peamo Elisabeta Tuungalu. Hoi mo tau kainga, paspasi mai, ai api ako lia hona.
Mali elia hona. Ko e whai watu I whio hia, me api ako lia hona. Poek mo tau ka inga, tau to e pasi mai. Ki e katoa, o ki nau tolu, nau loto toa, ki nau whaiva, I e fuafua whe auhi. O e katoa nga hei lala ua whe ua no. Kau whakamau ko la vei, peo kai ko ngā au e whai ngofua e ni. No tonga whamau ko I kau whakamau, ai ngahi ola, peo mo e whakamaka, o ngahi whaiva e tolu, na e whakahoko he whiawhini. O koe pe tau ki whari ari makehe, pe toki tuko atu lewa ai ngahi ola. Whamanato tai peu kai whoke ngahi polokalama ai kātoanga hei lala, o whakawhi at ki motol ki ai. Kia ki motol koe ni koe ki mo hene holo whamanatu kuin salote, ko pongpongi koe to e whainga maari e. Ko whonu ko toa e ngahi sea tu umai me matanga mei mui ka mamua ka maafo ki atua. Pau tau whakamalo ko ui ko hanga e he Hei Lala Festival Director, Honorable Se Misisika, o tuko te ngahi polokalama ko ni ta e totongi ma a ki tau tolu hono kotoa. Ko kole at ke mo kataki o paspasi mai tau whale makehe o e whiawhini o fisa ngawen me pot ngawe tak mamata mo whalau e wewa o ki whine mui ko tupou tau sisi tene tālunga tu ki he tuu kai ai hao se. Kia ki mo tolu he matanga. Tau tuu kotoa ka pau mo hoi mawhana ko tau taimien. Kai kataki o paspasi mai a tupou tau sisi. Malo. Kataki, tau tau paspasi mai. Ai whaleat ma ke he mea tupou tau sisi. Kai ko me a whaingofua ke te tu he Stacy o whaleari. Ka koe whiawhini ko tui na tau whiawhia kotoa. Kataki, tau tau paspasi katoa mai kau whaiva o e whiawhini. Toto atu ko tangutu hepea mo e Palestini. Whanawhana mai Palestini. Lahi ngahi katoa ngahi lala mona ko si iau ki ai. Ko e whiawhini, ko e tika tahai, e tau pasi ki ai.
Kolet ke DJ kata kata mai fasi pe taha ko ini ko me mau mali mai ai ngau e kau atita fa malo tai pe kau fa mau I he to fatangia o e fia finita he ne fatafehi la paha o spe fasi hoko ko tu mau mai pe fa hoka tu leva aiola o e tau fe au hi malo. Ngau taki mai e tau proklama e fia fini ki he whakao singa ngau e poni ka koe ngau e lahi whoki. Whamalo ia e pia sponsors. Nau whapanga ai whamawhola whanga tonu o e fia fini. E pia whoki a pongpongi hoko hoko atua e pia weekend ia. E pia ki e wike ka hau ono katoa. Whamalo ki he pure ngau e. O e potunga o statistika tonga. E nau loto fia maari e ke whapanga. Ai ngā whamawhola o wikeni ka o mai wike ka hauna. Pe ai kai ngā tai he nau whingau ea ki wāofi pia moe potu ngāo e tak mamata. Moe whulau e vewa a tonga. Whamalo lai whoki ke ngā hoa ngāo e kotawa peu nau pou. Whilawe i pia moe potu ngāo e tak mamata. Kau whata moe whulau e vewa. I hono langa e whonua ko hia ko ngā whatongia mo ngā taumua ngāo e. O e tau malo tau laka mai ai e tau ni. Tau awhe mau au no. Ko e ngai polokalama ki a pongpongi. Ko e polokalama i hoko totono e hongo fulu pongpongi. Ko e polokalama i a e takmamata. Ai e whahoko e ni e taimi hongo fulu. Ko mo tolu koe mo wakai mai ke tau pesi Facebook. E tau pesi Facebook. E lawa mau whamawhola tu e hoko totono e hongo fulu a pongpongi. Pea i kai ngatai ko e polokalama ko i e hoa whakae whiawhi. O ko whakahoko ai e pōlotu. Ai ko e mehe wahenga whakahi fōia. I taimi whitu e whiawhi. Taimi whitu e whiawhi. Ka ko e whamore more. Ko e pōlotu eni e konwhenisi. Pōlotu whakawhi loaki e konwhenisi. I e whiawhi a pongpongi ho to tonu ai whitu. Kai e taimi tatau pe. O ko whamawhola whanga tonu atu ai pe. I he taimi whitoa pongpongi, I he lai, I he taure te o ai mis tau olunga. Ai potunga au e takmamata mo e whulau e vewa tonga. Malo DJ pe a malo tai pe tahine whatawhihi la paha ho mea whalanglangi e katoanga o e whiawhini. The annual Heilala Festival 2026 program kicks off tonight here at the Queen Salote Memorial Hall. And thanking you for joining us as we started with tonight's fun and festive competition. Ko e fuafua whiauhi whakene katoanga Heilala wa awhi wano, aina whakahoko he whiawhini, ko whiauhi whaiwa whakatonga. Whamanato tai pea pongpongi, o ke hoka tupe I heni, e hoka I whitu Mr. Alunga Jr. I pongpongi o whakahoko a bartending competition. Tomorrow there's a bartending competition at 10 a.m. at the Top Restaurant. And then in the evening, join us here again. It's free because the Heilala Festival Director has made it so. So we invite you and your friends and family to be here. Again, we acknowledge our supreme sponsor, Fiji Airways, for being so kind and supportive, not only this year, but throughout the past years, as well as our elite sponsors, MBF Bank, Tanoa International Dateline Hotel, BSB Bank, People's Republic of China's embassy, as well as the New Zealand High Commission. And again, we thank Statistics Department for the sponsorship tonight. Remember to join the census on the 30th of November. We've come to the moment you've all been waiting for. Tawa umain ke mo miniti na mo tatali ki ai, pag o ato ay kole ki he kau whakafofonga o ki mo tolo e ui atu, ke mo kātaki o mea o lava mai pe ki mua, kai mea mai tahine, e whai pe a hono tuku atu ngahi o la, ka koe ngahi certificate, pe mo ngahi whai gigi, kole kia ki mo tolu, ke mo toklava ke te pile koe ni o kiai a maile ko risita pe mo mele sungu, ke o atu ai ngahi whai gigi. We will announce the winners and the ranking tonight, but we will give out the prizes and the details after, if you can make your way to the Ministry of Tourism table here. Whia mau pe ke tau te teo ke tau pasi le o lahi.
Ko tau whiauhi na e tolu I he whiawhini. Pea tau whamalo ai ke tau kau whamau ki ana vei koso a tolo make helu leisia vi. Te vita vaiola te koanga kehe tau maafo ki a whaiva maarie. Malo e ngā welelei I he whiawhini. Ko e tau ulaki whiauhi koe o e whiawhini na e whiauhi e kulupu e fitu ki he tau olunga tokolahi. I he whika tolu, ko whakahoko mai o wikai ke taha pe paleia. O mahanga ia e tolu, ki he pale tolu, taki paanga e nimangeau. For the prize money of 500 each, in third place, mo kataki o paspasi mai, kolisi sa antelu, kulupu whaiva fola osi, pea moi tau tupu we siriana havelu loto. Kataki whafofonga, lava mai ki mua, ko le pepe lelei ki tahine whawhalangani, ke whailoa ki pe mo ki nao tolu, kai toki tuku a te ngai pale hili eni. Tamai ke hui katoa pe whawhawhonga ki na hau katoa ki mua na maupare katoa. Ko hini te whakahoko mai to lelei ange whakpaleia. Katoa e ka whawhawhonga o e kulupu ko hini na kau e whiawhini, katoa mai ki moani he taimini, ko uhi te mou maupare ko toa pe. Kata ke o paspasi mai ia, ka whawhawhonga ko mea ke tau whakawawewave ki ai. We've just been informed that everyone has won. It's just a matter of the ranking. Ko ia ka whawhawhonga o te tau te tatari, ke tatari e tau whawhalangangi, mo lava mai mea, o mai leva he taimini ki moani, kātaki, whawheta e maukoloa tahini whawhalangangi, kātaki ka whawhawhonga. I he whika tolu mahanga, I he whika tolu e pale e tolu taki nimangeau. Whawhawhonga o e tupu e siriana havelu loto. Pas mai. Ko e whakawhawhonga o e kulupu whaiva fola osi. Pea mo e tupu e siriana havelu loto. Mo kātaki o hoko mai o e te tatari sai peke mo lava mai leva ki mua. Whika tolu ia, ko e kolisi sa ante lu, kulupu whaiva fola osi, pea mo e tupu e siriana havelu loto. Kātaki, mo lava mai ke whakahoko ai konga mahu inga ko e li. Whika wā, mahanga e pale e ua, taki paanga e valngeau, paspasi mai Tonga National University. O mahanga ia, pea mo e Fatu Meilangi Floor Show Group. Mo kātaki mai lewa ki mua whawhawhonga, ko e whika uruaki, mo e pale taki paanga e taha wheu mahanga he pale whika uruaki, ai ako maalunga lia hona, pea mo e kolisi taku I lau. Kātaki ka whawhawhonga lava mai ki mua, pale hono wa mahanga ia Tonga National University mo Fatu Meilangi Floor Show Group. Pale uruaki, ako maalunga lia hona pe mo kolisi taku I lau. Ko e whiauhi hono wa, ko e mako. Mo lava mai ki mua ka whawhawhonga, mahino mai wai pale ki aki motolo hono kotoa, ko e pale whika tolu mahanga ai, I e taki paanga ni mangeau. Ako maalunga lia hona, tou tupu we siriana havelu loto, pea mo e kolisi sa antelu. Kātaki o pasi. Ai ako e makoe mahanga he pale tolu, ai ako maalunga lia hona, tou tupu e siriana havelu loto, mo e kolisi sa antelu. Ko e pale wa, taki paanga valungeau, o mahanga ai Tonga National University, pea mo e kolisi taku I lau. Ai au mahino mai leva, ko e pale uruaki ki he mako taki paanga e taha afe. O kumau ia e he kulupu whaiva fola osi, pea mo e Fatu Meilangi Floor Show Group.
Koe mako, o kuluhaki ai kulupu whaiwa fola osi, pia moe Fatu Meilangi Flow Show Group, ua lewa e Tonga National University, mahanga moe kolisi takui lau, pia tolu lewa ai ako maalunga lia hona, tau tupu e siriana habe loto, pia moe kolisi sa antelu. Tawa umain ke pale whakaosi, ta hine whalangi, o mahanga he pale tolu, takpanga ni mangeau, ai Tonga National University, tau tupu e siriana havelu loto, pia moe kolisi sa antelu. Kata ke o paspasi mai ai ngahi, whaiva maalie na nau whikatolu, i he whiauhi tui fio. Ai ang mahanga ai Tonga National University, tau tupu e siriana have loto, moe kolisi sa antelu. Pale ua, taki paanga e valungeau, mahanga ai. Ai kolisi takui lau, pea moe ako maalunga liahona. Pale hono wa taki paanga e valungeau, mahanga ai, kolisi takui lau, pea moe ako maalunga liahona. Koe pale whakaosi o e fiafini, i e whaiva tui fio, taki paanga e taha afe, o kumahanga ai. Koe whika uluaki o e whaiva tui fio, taki paanga e taha afe, o kumahanga i e pale uluaki. Ai Fatu Meilangi Flow Show Group. Pea moe kulupu whaiva fola osi. Koe ola ia o e whaiva tui fio. Uluaki i he pale uluaki, kulupu whaiva fola osi moe Fatu Meilangi Flow Show Group. Takpaanga tahafe. Mahanga he pale ua, takpaanga valngeau. Ai polis takui lau, moe aku maalunga lia hona. Pea whikatolu i Tonga National University. Havelu loto moe kolisi sa antelu. Pawheta e maukoloa tahine, patawhehi la paha. Pea whamalo atuoki ki he taleikita o e festival hei lala, ono ko se misika pea mai CEO, i he lava lelei, ai konga maha inga ko ia, ko e talaki, o e ola, o e fiawhini. Whakamari ko ni ko kole ki Alfilet Fonua, ke ni kātaki o whakahoko ato ai lea whakamalo. Tau whamalo ai pefoki ki he kau ngau e masani, hili e ni te nauhanga o tokanga e whaleni mo e whafu ofa o nuku alofa, malo au pito. Whatapke a whio e toltai o tuai o tau tolotonga. Tapke ne a whio tupo wono. Koe tui te tono tonga. Tapke taine kuini o whina o tonga. Kuini na nasi pau tupo aho. Moe whare o ha moe ofu. Tapke tui whare o. Tapke tamapiri ni skalau ni tupo toa uka lala. Moe ui ke whanua. Tapke whawhalangilanga e poni. Eki Frederica whatawhehi o la pātuita. Tapke eki minister e potu ngāwe tak mamata. Ona po se misi Lafsika. CEO Centra Tififita. Togon CEO se mistongia. Senorita Fonokalafi. Mo te ngā kau ngāwe e potu ngāwe tak mamata. Te watu ki kau whakaaf ko tabe. Ke polokalama e poni. Te watu ki kau whaiwa ko tabe mo kau ulangi tuka. Nau kau mai ke whiauhi whai whakatonga e pōni. Tapau ke kau whakamau e pōni. Kape ki he yongo ātita. Nana fua e mawhatuktuki. Ai whatongia e whiauhi whai whakatonga e pōkoini. Tapau ke te motoro ko tape ko tau alolo i e hol whakaminatu. Ko whakahuafa ke whakatapu e whanua. Ko ne tōtō whai malai kula. Koe punake e laulo taha e whanuani. Tapau ki ating motoro ko tape, o mo mea mai i he live, mo televisione i tongani, ia mo murina foki. Tuke a tāpea o mea hangofua, ke hunuki atu he au kuoko ka,
Kau whahoko atu a rea whakamalo o i tau kātuanga e pōkoini. Ke whawhalangilango e pōni e ki Frederica whatawhiho la pātuita. O whawhungai atu e ki Minista e Pōtungau e Takimamata, Honorable Semis Lafsika, CEO Central TV Fita, o kaungau e Pōtungau e Takimamata, i loto honga ia mooni. I ho lau maari le rei, ka ke mea fuoloa, i whakalangilangi ai tau polo kalama whai whakatonga e pōkoini. Whamaloa tu ke Minista i loto honga ia mooni, i whalala ko whai mai ke he motu ani, ki whahoko e whatongiani, whawhita e maukoloa, o whawhita ke eiki, ke ona pēa langilangi. Whamaloa tu ki he kau whai wakotoa pē, ko muloto tō ka mou kau mai, e tau whiau hi whai wā e pōkoini. Ka mou tōru kotoa pē, ko mou mea mai, e tau polo kalamani. Ko la e ko talaki. E ko la pē au e ngau e mātiake e kau whai wakotoa pē, ko mou ikuna ngai whiau hi whai whakatonga e pōkoini. Ka malofo keni e kau sponsor kotoa pē, ko e tau polo kalamani e pōkoini. O ko whiawhia ke whai haki tokoni ki kau whai wai poni. E whatongia koe punake e whonuani. E a aonga whoki he kau whai wa o e kaha u e tau ngahi whiau hi whai wa whakatonga e wiki hei lala e a koto whiau hi whai wa pē. Ko e whiau hi whai wa whakatonga o kia e whikau kau ake e toko taha punake kau whai wa e mo e kau langi tua. Tuke utala noa ke poni ke maho inga e tō taha punake. Tō taha punake o kia e mawhatuktuki. Ano whahako to tonu e tau whai whakatonga. Ino whato e ngahi taanga. E a whakawhasi. Mo whakahaka. E a koi whoki e kau whai wā. E kia e whainga tau kei mo e pui toa wa taha. E te kui koe punaki. Kau i kai koe ako pe hataha haki whai wā. E tau olunga. E uiri vai koe punake. A koe punake e whonuani, e mau hakau whaiwa lelei, mea punake tau kei, ko whakanau lelei he ātakaina e tupu haki ai, mea mwhai aine whekumi, ke te lotoangi aine ilo, mea mwhanau whukia he otua, ke whatongia whakapunake. Ko tau kei ai punake, kune umai ai mawhai e kau punake e kuhiri, e ako e lolotonga, e pātolo aki, e whakatolonga e tau kei ko ia ki he kahu. Ko hana ia anga, ai sio ai punake, ke kuhiri e whai whakatonga, ke whatontonu ake e lorotongani, kuhi ko e kahu. Ko tupulake e whai whakatonga, e ngai tau kei ai punake e kuhiri, kau whatutanga tau kei, e mausia loloto ai toko taha punake, o kone mamahi e ngau e whakapunake. E no whakahoko he tau kei e whatutaanga, whakawhasi, o e nau e whakahaka. Ia whapapau i oku kei hoko pēa e punake, wa uri whohi poto ki he tau whaiwa whakatonga, pe mo tau ulunganga whakawhonua. Pa kene ilo ko whia e makatutuki, ke whakatoka me iai au no whatongia, ko i koe tala o e tau whaiwa whakatonga. O whalo me iai e afo o kune whamaulutai e tau mamahi, o e tau whaiwa whakatonga, te ria e kaha uu. Ko hina tataki tau tolu, o tau whonuani ha mea kehe au pito, me tōku fua e kōhiri. I whatu taanga, whakawhasi, ia mai whakahaka. Koi pōni, tau whaamuke mō whatu mai ha taanga whoou, ki tau wiki hei lala. Neongo wikai talatu ia. Ko hi, koi kawinga maho inga o senturio e lotu. Ko ngai whaiwalahi e pōni, ko laka he waiwa senturio e ngai taanga. Pea kua whakaau ke tau mau loto ai whasi, pea moe haka, o ngai whaiwa kotoa pē. Ko iae o ko mahu inga ia, hakau punake ke nau whatu a ngai taanga whoou. Ke whaiwa, ko hui koe kaha o tau whaiwa whakatonga. E kumanatu ko whiau whaiwa lahi taha ato ngani whamui taha, nai whakahoko ia e Pōtungau e Takimamata, e ta uafe mahiwa. Nalahe ngahi kuru whaiwa, ngahi kuru flosou, Pena kau mai ki ai, me kau whaiwa mi te tanga motonga mo la paha. Aha kua ngokolo eiki. Pena maua he ki kuru whaiwa na whiau hi ai, ki whanau na tātānak mai pē, e kore nau mātua, ke a ko ki nau tō ke nau kau he whiau hi.
Na whakau ka whia hui pangai lah. Na whau fo o wai e taanga ki helaka laka. Maulu ulu, taulunga toko lahi, mo taulunga toko tah. Ko tui, o ki tauhi po ki ngawe tak mamata, tanga i koloa ko ni. Ka ke hu gaya e whaamu, ka te sio whakalelei, ngahi kufi kau aki. Ke whakalakalaka e tau kei e kau puna ke, ke whakapapau e upatoloa ki ai whaunga, e lawa i he puna ke ahon, o whakapapa e ngahi mo ni mea ai kuhiri, ke whatontonu ake loro tongani, e tauhi ki tūloa e tau kei, au na whahauko e whaiwa whatonga i kahau. Kon whakatoa ko whamalohat, ki na whahauko e whatongia e pōko ini. Pika whawhalanglangi, mo ek minista e pōtu ngā e tak mamata, mo ni kau ngā we, mo kau whaiwa kotoa pē, mo tonga kotoa ko mo mea mai ki e proklama e pōna. Whamoni mo reatu, ka pau kai halea e tāra ki toa, ka kai mamahi whatongia pē, mo mamahi, o tau tuk whaholo, kia mo tau whonuani. The Wanantongan speakers, greetings also to everyone gathered here tonight at the Queen Charlotte Memorial Hall. To all those who are watching the live broadcast here in Tonga and overseas. With your permission, I would like to deliver this vote of thanks for our celebration tonight. To our guest of honor, Eki Frederica Ftafeho Lapatuita, on behalf of the Minister and Ministry of Education of Tourism, Honorable Semislav Sika, CEO Central TV Fita, and the staff of the Ministry of Tourism, I express our sincere gratitude for your willingness to be with us and honor this evening's Tongan Cultural Performance Program. I also thank the Honorable Minister for entrusting me with the important responsibility of delivering the vote of thanks tonight. My appreciation goes to all performers who willingly participated in this year's Tongan Cultural Performance Competition, and to everyone who attended and supported this program. I am always pleased to offer assistance to the performers of tonight and to any group who may participate in future Tongan cultural competition during future Hilala Festival or other cultural events in my role as a Punake, composer and choreographer of this nation. The wisdom of the Punake lies in bringing the lessons of the past to educate the present and passing that knowledge on to the future generations. We must ask ourselves, how should the Punake view the history of Tongan performing arts so that the present may be guided correctly for the sake of the future? The Punake carries the knowledge and skills inherited from the previous generations. Therefore, there is responsibility to weave together and present traditional stories and ideas through song composition, choreography, and performance appropriate to each type of dance or cultural presentation. There is desire for the relevant authorities to carefully review ways of ensuring that today's Punake continue to respect the truth and traditions of the past, use them to guide the present, and preserve the skills and knowledge of Tongan performing arts for the future generations. In conclusion, I extended my sincere thanks to everyone who contributed to tonight's program. To our guest of honor, Honorable Frederica Ftafeho Lapatuita, Honorable Minister for Tourism and the Ministry of Tourism, to all performers and all Tongan who attended this evening celebration, thank you for your presence and support. I ask for your forgiveness if any words spoken tonight have caused offense, but only out of a deep sense of duty and concern for preserving our cultural heritage in our nation. Thank you very much. Malao pito, libre whaha. Thank you to Faleka Ono for the vote of thanks. Ko lea whamaloia, whahoko te e Faleka Ono. Ko e kaweinga whuke kātoanga hei lala. Ko e kātoanga e hotau tuk whakaholo, whalu te hotau kaha upa koutui. Lava lelei ai fufua polokalama o e kātoanga i he whiawhini. E whainga maari e ko ni ko lei ki a Palestine Kalapa, ke ne hanga o whakahoko e lotu tuku. Malo.
Tamai he wane mau whamalo. Oe kei tū tawhaki a teki mau tolo na kotoa. E paulawa. O hoko mori ko kau whakamooni make. I he pōni, i he nihi. Na nau whakahoko a ngahi whaiwa, maarie. Ka tau te whito ki he ngahi ola re rei o mau ausia i he pōni. O mau korea o ngahi tāpaki mo alo wha. E whakapulupulu ake prinsesi, ka maa ki mau tolo hono kotoa i malmale whareni. Ke lawa ke tokoni mai ka tiki mau tolo. Pe mau hoko moni ko hakau mui mui ke eiki ko si sukalaisi. Ke aha mau mātuku i he pōkoni, whakawhokilerei ki matoko mau ngahi whakafotuanga. Angatak ta, malu i mau tolo he ngahi mea lere, ka mai ngahi vaihala te mau whanonga ai ke mau hao, mo malu ngahi whaingata ako ia, ko mau lotu ia, ko mau ofa moni ko awhia wafa si sukalaisi. Amen. Malo pito Palestine kalapa pea mei he tafaaki koe ni e waa e tala tu whakaholo me pot ngawe se mistongia se nolita whono kalafi ka maafo kia maire naa na nau fotu tu e pro kalama o he whiawhini malo ho mou mea mai ka mou mea. Ko e lau kakato ia e wau pe mo e proklama. Nei he DJ, ta e mātau whasi. I he holo whamanat ko Queen Charlotte. Whamalo lai whoki ki he sponsors. Potungau e statistika atonga. I e nau whingawe ak wāwhi me potungau e taki mamata mo e whulau e vewa atonga. Hoka ta pe proklama i weekendi ka uma ai wike ka hau whoki. I kai ngata ai guai whakawhi atu. I ka kai hoe ki me ka kai o i whanua. Mo e tau reti o ka mai tau live stream mo YouTube. Whamawhola atua e ngai proklama ai pot ngai tak mamata me whulau e vewa tonga. Kamata i e whiawhini hoka ta pia pongpongi. Be whoki ke hui ka hau na mo wike ki tua. Mau whatawangi pena e ongolele i atu ke tapakotoa e o tongani ka mahe o murina ngai lot whare ngai family. Ka mo tolo kotoa pe. Mo manako ke mui mui. Ai ngā kātoa ngā he o tongani, he lolo tongani. O tanga pena e ongolele i atu. E tau reti o.